Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan atonet. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunanan. Dear Mr. Lonely. Nabayagan na crush ti kabsat ko ni Gary akalugaran mi. Day tati may sa makagapo, no apay akanayon kami amapan iti gym. Tapno laang mabuya mi ti ay ayam na Gary. Jak impagarup adumteng to ti aldaw, nga agayatak iti lalaki, nga ay ayaten ti kabsat ko. Wano papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Tonet, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tunet, kadwanak manin dun bigat. Sa dino manen ayat ipapananta manong Rocky. Di mon salud-suden no sa dino. Basta da. Di mo ibaga nga adda manen lalaki ang kasinarak mo. Saan? Ibaga mga minen tapno amukmat. Mapantaag buya iti basketball. Sigurado ang makiayayam ni Gary inton bigat. Nalain kat day jay ag basketball. Day talaga ayam. Masapul pa'y laang ayang iyara saas mo. Ay katun Amangan nga mi no mangagdatatang kananang. Mapantan to inton bigat Panunutag pa'y amanong. Ay, italaing mat. Di nakpay mat pagbigyan. O sige, wanan. Kadwaan ka, tapno di mo mat ko na. Sigurado ka kadi adito'y gym ti pagay-ayaman da Gary manong Rocky? Wen, apay ka di aya. Ado mat ti tao. Awan samot ti pagtugawan ta. Di ano santan ti agtakder. Anya, kabailam? Hoy, siya pa'y ti kunam. Kabalak nga ramiden day ta para ni Gary. Ay namanong, yakamukan ka. Nagguwapo ka. Ngam ti madi, guwapo mo ti kayat mo. Ha? Ay, ang gwapo mo ti bagbagam, si Katunet. Napintas ko Ay, yakamukan ka manong. Tapno di ka nagreklamo. Sumurot ka kanyak, tagumatang ta iti kananta. Kabayatan ti panagbuyat iti basketball. Aday na, nalpasan ti ay ayam da Gary. Mabalin ka di nga agawid tan manong Rocky. Saan pa mabalin? Ne, apay asaan nga. Di mo ibaga nga addapay daduma akayat mo amabuya. Anya kakid din aya, Tunet. Ni Gary laang tigagarak anya. Apay nga rod adi mo kayat ti agawid. Kat nalpas magtan ti ay ayam da. Mabitlaing Ag-congrats pa'y kankwana. Anya? Hoy, anday ta. Agturong da Gary dito ayan ta. Ay na. Ay na, manong Rocky. Hello, Gary. Hello. Ay, congrats. Nangabak kayo manen. Agyaman kami, Rocky. Ay, awanan yaman na. Ay na. Nakitam day jay, Tunet. Nagmayat iisem ni Gary kanya. Okay. Nanang, adda kamin. Sa di naman ang tinagkapuan nyo nga agkabsat. Ay, kuwa nanang, di talaeng. Sa di no, aditalaeng, Rocky. Sige manong, si kanti makaamong agpalawag kini nanang. Kunak tumat ngamin nga agawid ta adagos. Hoy, tulungan nak maten Sana mabalin na maamuan ni nanang no sa dino tinaggapuan ta. Ay. Adun tumanan ti sawon na. Apay amasapol nga agin narasaas kayo. Apay, ay, aday limlimad yaw. Awan nanang, awan. Adda ngamin nag-birthday agay yumi. Iso tinapanan mi itay, nanang. Nanang. Gusto ni Tunet. Napan kami lang naki-birthday. Isong italaan nga nakaawit kami. Ne, sikamat ti masabat ko dito idalan, Tonet.
Sa di na ti papanam? Adda trabaho kita, Gary. Apay ka di? Kasta ka di? Itulod kan. Iti anya aga po nga itulod na. Tapno saan ka mabanog ang magmag na? Usaran ta ti motor ko. Ay, isaanan, Gary. Okay, aklaan. Sigurado ka kadi? Wen, saan na bali? Asidaglaang matipapa na. Anya nga tano? No, anya? No, ited mo kanyak ti number mo. Tasukunin kalangan inton malam. Ay napasensya kan, Gary. Ngam saan ang mabalin. O sige, dita ka na. Ang mga numaladawak iti trabaho. Si kamot hindi makaamong agtimpla iti kapem, Tunet. Tunet, mangmangag na ka di? Anya ti ko nam, Clarissa? Itay pa nga adda ti madmadlaw ko kan ka, friend. Adda ka rin ti parikot mo? Ay ko Adda lang amin pampanunutak, friend. Ibagam nga niya na ita. Ang mga no adda maitulong ko. Kastoy nga min, friend. Nasabat ko ni Gary ijay dalan itay. Kaya't nangalaan ti number ko. Kunana pa'y ngarod nga itulod na kano dito pagtrab-trabaho. Jak imanugot. Narigatan. Ni Gary? Ni Gary a basketball player? A crush ti kabsat mo? One friend. Madanagan ak ngarod. Apay kung maamadanagan ka, Tunet. Di mo iba ka. Nga damotan mariknam a panagayat mo iti dayjay agari. Husto ka, friend. Sabagay, saan mo't ngamin anarigat nga ayatan ni Gary? Adda akong tatang. Nasayat no kasta anak ko. Dananang kan manong Rocky. Adda na pananda. Ay, huwag gayam. Adda bisita mi di salas. Itay pa yung urayan na ka. Sino, tatang? Ay, kiting kakitain ano asinaw. Ni tatang mo. Malagawaam. Tanay, itay pa yung agur-uray. Adan sabi na patag nga ibaga anakeng ka. Gary? Apay nga daka? Dakas ka di? No may kasarungkaran, Tonet? Saan mat? Nasayat nga rod no kasta. Sabong para ken ka. Pasensya kan. Saan ko nga awatin day ta sabong. Apay nga eh. Basta, saan ang mabalin? Tonet, kinapudno na. Nabayagan na kayat ko tiyag daton kan ka. Ngamitala nga nadanak ititurad. Pasensya kan, Gary. Saan ang mabalin nga agdaton ka kanya? Apay ko maasaan. Agpada tamat a single. Saanan arumbang ama-amwam no anya ti makagapo. Nukastang rod, agdato naklatakan ka. Di ka madanagan. Sanak matadaka sa tao. Amok, ngamjak kayat nga damasaktan no agdaton ka kanya. Saan ang kabailan ti konsensyak? Iso apasensyakan. Ngam, Tonet. No awanan ti ibagam. Mabalin mo ti pumanaw, Gary. Anya pa ilang ti aramidem, Tonet. Apay hindi ka pala nagpeles. Nalipatan ka di tinagtulagan ta. Sabado ita. Mapantaman ang nagbuyay ti basketball ijay gym. Manong, pasensya ka na. Sa anak nga umay. Taapay. Awan mo trabaho ita. Wan, ado ti report anas kan nga aramidak. Iso pasensya kan, Manong. Bayam, bumawi akto ken ka. Ay, no saan ka amapan? Sa anak mat nga rodon amapan? Ay na, mapan kalata Di ka madanagan. Saan ka nga ipulong kadananang kantatang? Tunet? Oh, apay, Manong. Adda ko makidawakin ka. Anya dayta? Daytoy.
Mabalin ka niya si katimangtad ka ni Gary? Ha? Regalok na ita para kan kuana. Anya nga itilinaon day ta a box, manong. Sapatos! Sigurado amaragsakan day jay. Nakita ngamin adaan ng ti sapatos na. Kasta ka di? Mabalin ka di si katimangtad, ading ko? Kwa manong, pasensya ka na. Saan ang mabalin asyak timangtad? Ha? Apay? Mabainak ngamin kan kwa na. Pasensya kan manong Rocky. Naimbagta na oray ka lumabas, Tonet. Saan ka di nga imbagak kan kaaliklikan na kon, Gary? Diyak maawatan no apay akasta ka kanyak. Awan mo't amok abasol ko ken ka. Tonet! Manong Rocky? Nalipatam ti payong kanbalon mo. Ayun nga agpaiso. Ay na, agyaman nak manong. Sige, agawid akon. Pasensya kayo na, doon nakadisturbo ak. Okay lang, Rocky. Manong Rocky, mabit lang! Ay, di na kun inkan kanu. Alas 5 na iti malam, Tonet. Di mo ibaga nga overtime ka. Ay, kasladyak pa'y kayat ti agawid, Clarissa. Apay, adda ka rin saan nyo ang nagkinaawatan iti kabsat mo? Sigurado ang nasakit tinakam ni Manong Rocky kanyak, friend. Apay, ana ibagam day ta, friend. Nakita na ngamin ngagsarsarita kami kinigari itay. Masurunak iti day di agari. No apay ngamin asurut-surutan na. Anya? Diyan ka muna niya ti aramidak. Padasam lata ti makisarita iti kabsat mo, friend. Maawatan na kamot siguro. Nabayagan a crush ni Manong Rocky ni Gary. Pudno day ta. Ngam panagkunak, si Kati kayat ni Gary. Sa maysa, bakla ni Manong mo. Imposible ang magustuhan ni Gary ti kaskan kwa na. Pudno a bakla ni Manong Rocky. Ngam adamat rik na naamasaktan, friend. Apay ang narabyan ka, Tonet? Saan ka di nga imbagakan ka? Di ka unay agpakarabi. Pasensya kan, Manong. Mala, agpalas kan, tamangan tayon. Sumurot kan to dya kusina. Manong Rocky. Oy, apay ka di. Saan nakakagura? Si Kakit di, Mat. Awan ti makagapo, tapnuguraan ka. Sigurado ka, Manong? Wan, di ka mandanagan. Awan ti sakit tinakam kukan ka. Ang gawaam kit di ti agpalas. Ta sigurado ang mabisinan dananang kantatang. Agyaman nak, Manong Rocky. Hello? Sino da ito eh? Hello. Di na ka di maibusesan, Tonet. Gary? Wen, siyak na ito eh. Sino tinangalaam iti cellphone number ko? Inalaki ni Manong mo, Rocky. Di ko na nakanyak. Okay lang ka nung agdato na kan ka. Ha? No, okay lang kan ka. Kaya't ko kumati sumarong ka rin na balayo inton Sabado. Kwa? Makitan to. Agtek sakto no kasano. Panunutak pa eh. No, kasta nga rod. Uraik the text mo. Okay. Good night, Tonet. Good night to. Bye. Tonet, nigari ka diti mawag? Wan, Manong. Nasaya at matngarundo kasta. Manong Rocky, sigurado ka kadi nga okay lang kan ka? Tanusan, mabalin mat aliklikak ni Gary. Ay, day tati di mo aramidan. Kung amin, Manong, diya kaya't amasaktan ka, gapulaan kanya. Ay, si Kakit di, Mat. Okay lang kanya, kading ko. Puno, nabayagan a crush ko ni Gary. Ngam, saan ko nanamnamae na madaan kami iti relasyon. Gaputaan mo, asan asyak ti ayayatan na. Man,
Inarakop nakmatan, ading ko. Pasensya kan, Manong, ha? Ay na, ading ko aya. Di ka akid daw iti pamakawan. Ngamin, awan ti basol mo. Sa maysa, di ka maasyan kanyak. In God's perfect time, maamamok to ti para kanyak. Si kagayan ti agdat-daton iti anak me baraw. Nujak agbid daw. May saka a bumabasketball dito'y lugar tayaw. Wan tatay, di kay madanagan. Sana kadakas abaro. Kinapudno na. Idi pa'y lang nga kayat ko ti agdaton iti anak yo. Ngam italangan na adda anak iti tured. Ay, rumbeng lang Ay, agsungbat ka kanyak no maamuak alok-lok kwam ti babae nga anak kaw. Ikarik tata. Napudno ak iti anak yo. Jak to saktan. No aklunin na ti ayat nga itatdaton ko. Mangantayon, Gary. Tatang, nakaidasar kaming iti kanin tayo. Wan! Ay, magantay pa'y barok. Ituloy tanto ti agistorya. Hoy, italangan nakita ka akas tati isem mo Tunet. Naragsakak laeng, Manong. Uray siyak. Maragsakan akmat para kan ka, ading ko. Finally! Ay na, Manong, saan ko pa'y nga inaklon ti ayat ni Gary? Ay na, di ka nagpakipot. Madlaw met nga da pa naggustom kan kuana. Ni Manong man, manupay laabulan nga agdat-daton ni Gary. Ita, kayat mo nga aklona. Ket, anya kuma, daytan tumot lang ti pagturungan na. Kalpasan ti innem abulan, inaklon ko ni Gary, Mr. Lonely. Pagyamanak launay, tas sinuportaran ni Manong Rocky ti relasyon mi. Ita, makunak anaragsak ti relasyon mi kini Gary. Alakastan, ket agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko, agyaman nakiting ka panangipingla iti pakasaritaam. Da kayo ti rumbeng para iti tunggal maysa kini Gary. Kaya't nagasat ka, tanaadaan ka iti man nakaawat akapsan. Alan, ituloy ti agbalin anapudno iti tunggal maysa kini Gary, tapno agtultuloy met tiragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan Atunet, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.